Opština Lapovo i ove godine 17. mart proslavlja kao pouzdana i odgovorna opština, koja svih 365 dana u godini stoji na raspolaganju svim svojim građanima, spremna da pruži sve neophodne informacije i pomogne daljem razvoju i unapređenju ne samo naše opštine, već i celog Šumadijskog okruga. Proteklih 12 meseci opštinsko rukovodstvo radilo je posvećeno, savesno i odgovorno, trudeći se da opravda poverenje i ispuni obećanja data građanima. Realizovani su i započeti važni projekti, a realizacija većine projekata omogućena je i finansirana uz pomoć Republike Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića. Izuzetno povoljan geostrateški položaj opštine primarni je razlog zbog kog ona biva i jeste privlačna mnogim investitorima. U godini za nama otvoren je jedan od najvećih logističkih centara na Balkanu, Lidl KD DOO. Otvaranjem novog logističkog centra otvoreno je preko 250 novih radnih mesta. Uz logistički centar izgrađeno je oko 2 km pristupnih saobraćajnica sa najmodernijom infrastrukturom, kao i uređenje Liparskog potoka i nove crpne pumpe. Kompanija Stratemis već godinu dana posluje na našoj teritoriji, takođe iz oblasti logistike. U periodu koji dolazi, opština Lapovo biće bogatija za još 3 investitora. Svoju nameru da investiraju na području naše opštine izrazile su i kompanije Mega Infrastruktur DOO, Depolnik DOO i Sinofarm. Time se stvara perspektiva za 100 novih radnih mesta. Savetodavna poseta ministarstvu i dogovor sa ministrom gospodinom Aleksandrom Martinovićem oko ulaganja u infrastrukturu. Na raspisanom konkursu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave konkurisali smo projektom rekonstrukcije zgrade u komunalnoj zoni koja će biti za potrebe carine. Svi građani Lapova sa nestrpljenjem iščekuju početak realizacije projekta brze pruge Beograd-Niš, čim će završetkom opština nesumnjivo imati ogromne benefite po pitanju novih investitora i radnih mesta. Višedecenijski problem sa kojim su se naši sugrađani suočavali konačno je rešen. Zvanično su okončani radovi na izradi podnog grejanja u hramu Svete Paraskeve u Lapovu. Projekat izrade podnog grejanja u vrednosti od 1.700.000 dinara finansiran je iz budžeta opštine Lapovo putem javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Sa izgradnjom najveće solarne elektrane u Srbiji i promocijom proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, kroz konkurse koje opština realizuje, Lapovo postaje centar zelene energije u Šumadiji. Privođenjem kraju infrastrukturnih radova na uređenju javnog parking prostora iza zgrade tržnog centra rešit će se višegodišnji problem nedostatka parking mesta u užem centru Lapova. Evropska unija je za radove obezbedila više od 133.000 evra preko programa EU Pro Plus, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije. Projekat, u čijoj realizaciji je opština učestvovala sa više od 23.000 evra, podrazumeva postavljanje osvetljenja, rekonstrukciju platoa, žardinjera, nabavku i postavljanje pametnih klupa i štandova, čime smo dobili dodatni prostor za održavanje manifestacija, što će doprineti i unapređenju kulturno-turističke ponude u Lapovu. Kroz program subvencija opština Lapovo pomaže u radu javno-komunalnog preduzeća Morava iz Lapova kako bi imali što bolje uslove za održavanje lokalne putne infrastrukture kao i samog mesta. Tako je u godinama za nama javno-komunalno preduzeće Bogatije za valjak, traktor sa prikolicom, drobilicu za granje, posipač soli i cisternu. Svih 365 dana u godini zdravlje naših sugrađana uvek je na prvom mestu. Kompletna rekonstrukcija Doma zdravlja, koja se polako privodi kraju, dodatno je praćena i nabavkom novog rentgen aparata kao i saniteta.
Uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike i opštine Lapovo, 39 porodica će kroz programe sufinansiranja mera energetske sanacije unaprediti svoje domove, što za krajnji rezultat ima uštedu energije. Zajednička inicijativa naše opštine i Uprave za vanredne situacije Kragujevac za izgradnju vatrogasnog doma i formiranje vatrogasno-spasilačke jedinice u Lapovu naišlo je na razumevanje i podršku državnog rukovodstva. Zahvaljujući ministru, gospodinu Bratislavu Gašiću, Lapovo će posle 50 godina dobiti svoju vatrogasno-spasilačku jedinicu. Uz poboljšanu infrastrukturu biće obezbeđena i nova radna mesta, a sve u cilju brige o bezbednosti naših građana. Takođe podsjećamo da u opštini Lapovo postoji i dobrovoljno vatrogasno društvo koje opština kroz redovne programe svake godine finansira i podržava u njihovom radu. U saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine započeli smo primarnu separaciju komunalnog otpada podelom kanti za odvajanje. Ministarstvo za brigu o selu podržalo je opštinsku inicijativu za realizaciju manifestacije Miholjski susreti sela Lapova, koja je prvi put realizovana ove godine u našoj opštini. I dalje smo kao opština velika podrška deci i omladini, što se ogleda kroz nagrađivanje najuspešnijih učenika naše opštine, dodelu stipendija i druge programe podrške. Savet za koordinaciju poslova bezbednosti je kroz redovan program realizovao podelu auto sedišta novorođenim bebama iz 2021. godine. Dobrodošli prvaci slogan je pod kojim opština Lapovo svake godine daruje naše najmlađe učenike rančevima, pernicama, sveskama i gramatikama srpskog jezika. Na takmičenju u poznavanju saobraćajnih propisa Pažljivkova smotra učenici osnovne škole postigli su i ove godine zavidne rezultate. Nakon 16 godina, školsko-sportska hala privedena je nameni, što je otvorilo nove mogućnosti za razvoj sporta u našem mestu. Rukometaši su dobili svoj novi dom, ujedno je osnovan košarkaški klub, kao i 3x3 klub. Udruženju Zora Lapovo kroz program donacije nevladinim organizacijama obezbeđeno su sredstva za najam prostora i nesmetano funkcionisanje i rad udruženja. Kulturno-turistički centar Stefan Nemanja Lapovo i ove godine po 17. put realizovao je manifestaciju Dani vina uz rekordan broj učesnika. Od prošle godine, uz opšti standardni program mera populacione politike, opština Lapovo uvela je i jednu novinu. Za sve novorođene bebe obezbeđen je paket pomoći pod sloganom Dobrodošla bebo. Sigurnim, hrabrim i odlučnim koracima, ujedinjeni u istoj ljubavi prema zavičaju, stvorili smo i stvaramo jedno bolje i lepše mesto u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Sa jasnim ciljevima i novim izazovima nastavljamo dalje, jer naše Lapovo to zaslužuje.